Ngibingelele wey'ngane zakwethu phinde futhi nginamukele kuyona i-channel engunqa phambili Mfezeko Media-ke. Kanti-ke le migama nguMfezeko Ntuthu ngakho malubathi iLasbo namaGumede. Uma kuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicele ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ungilandela ey'nkundleni zokuxhumana Mfezeko iLasbo yamaGumede wey'ngane zakwethu. Uma ngabe sihlabala phambili sibheke udaba okuyilona lihamba phambili, udaba olususa ukukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana-ke isiteshi esakhiwe lapha neMoses Mabhida sikababa uNelson Rolihlahla Mandela kwisiteshi esikhulu kakhulu esinhle esiheha lapha namabungena lapha eThekwini eMoses Mabhida Stadium-ke lapha nabantu baye bakhala ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke kwenzeka kanjani ukuthi-ke isiteshi sikababa uNelson Mandela kube sona esikhulu ekudlula esikababa uMoses Mabhida, sona sincane-ke noma mhlampe-ke okwenzeka ukuthi mhlawumbe uNelson Mandela okanye lapha ubaba uMoses Mabhida bengekho ezingeni elikaNelson Mandela. Kodwa izokwanda kakhulu wey'ngane zakwethu nayo enye insizwa ekuyathi ukudlalisa lolu daba ey'nkundleni zokuxhumana, babona impela abantu engathi balandelela lolu daba. Wena ngitshela ukuthi comment section ukuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Nayi ividiyo ngane zakwethu bese ekugcineni kwevidiyo ngitshela ukuthi wena lithindo lwakho uvo ngalolu daba. Iyona-ke isichusi lesikaMadiba esila eMoses Mabhida. Njengoba nibona nje akho umuntu oshutha la kodwa akangikho lapho engikukhona ukuthi akuwenza umqondo kumina, angazi komunye ukuthi ungakhanda istadium esikhulu njengoMoses Mabhida. I'm sure abantu abaningi who are tourists will want to know who is Moses Mabhida azaqanjwe nge-stadiums. Manje ukuze ukhandeke-ke that attraction ngoMabhida bezowazi bani uMoses Mabhida, kungani ungafaka isiteshi sakhe sibe ngaka njengesika Mandela, uzofaka esakhe sincane lapha kuncanyana sika Moses Mabhida. Akuwenza umqondo kumina ukuthi istadium ungasibiza ngomunye umuntu kodwa ufaka isichusi somunye umuntu sibe sikhulu, ngoba istadium sibiza ngoMoses Mabhida kwama isichusi esikhona esika Mandela. Now uthini ngoMoses Mabhida? Shula ngamazwi why wamnike honoring ye stadium if ungamrecognize kwenye level, ngoba clearly kusho uMoses Mabhida abamrecognize kwi level kaMandela. So mina kwenza umqondo kumina ukuthi ungafaka isichusi sika Mandela eMoses Mabhida Stadium, ekubeni uMoses Mabhida naye kuthiwa is one of the heroes, equally so noMandela is a hero in our country. Ubungesifaka sika Mandela kwenye indawo uma ngempela ke you are desperate ukufaka uMandela eThekwini. Akuyenzi sense kumina, mhlawumbe umunye ngayenza isense, but kumina akuyenzi isense ukuthi why ungafaka isichusi kaMoses Mabhida sibe ngaka. Umuntu mayeza la ezeMabhida afika abona uMoses Mabhida emkhulu kangaka, hayi uMandela eMoses Mabhida.